chanchin thar ngai nom lo lam tam tak kara Mizo nau pang chanchin ngai nom lom om le chuan om lam hriat tur om vele thina alom om khop mai chanchin thar lutuk mi chia to lo ma se khatla veng nau pang chanchin hi nau pang dang te le nu le pa te thleng puwa chakna pe thei chanchin thar nia lana wang le athu pui hi thu pui poimo tak nam ngong thil trong hum hal poimo na chungchang ani awangin tlai deuh to ma se in thlasung lo takin kan ron chhop chuak ta tho ani Heritage Girls School Udaipur Rajasthana Polsom zirlai Zorinzuali Bawlchhim chuan khovel huapwa platform lar le lutlo tak TEDx Talks a mun changin Mizo zinga TEDx Talks a mun chang thei pani na le Mizo zirlai zinga TEDx Talks a mun chang thei hmasaber ni a hriat ania Zorinzuali ma hian kumsang ni som pakua khan Monash University Malaysia Senior Lecturer in Psychology Dr. Vanlal Thanzami chuan TEDx Talks a mun lo chang to in Psychological Perspectives on Cyberbullying Perpetration ti thupui mangin hun alo mang to a ani hi Mizo zinga TEDx Talks a mun chang thei hmasaber ni a hriat ni in Zorinzuali hi Mizo zinga apa ni na le Mizo zirlai TEDx Talks a mun chang thei hmasaber ni a hriat ania midang an lo om to a hriak an lo om ani chuan khonga in comment section lama soini sela a tha ome TEDx Talks a hian Zorinzuali hian the importance of endangered languages ti thupui mangin pian pui tong man war le hum hal tlat atul ziate ngai nom takin asoi ani abar khatla aizola cheng pubi zo lian sang ale pizo sangi te fanu pani zinga anau pangjok Zorinzuali hian model United Nation Inter School Debate Competition a tepo voili lai aberni na alo hau to a alai zon nei chun polsom pani zirlai a u zorin sangi po an school head girl ni lai ani bok TEDx Talks a Zorinzuali thu sei hi copyright dan noya zi alu thlap ani wangin ke ni chuan a video hi kanon chhop chuak vengot theilova ngai thavekila kan du sia chuwang chuan description a hianin a link kanon da ani